Usikawusia soroboti nono mwanchu morigeria muraiba basubati kurwa se county ya Nyamira mushimi wa Jerusha Momanyi nigate birenga University ya Nyamira nigera cheko irabo se kurikia barukiwa ushakero mutenyo 12 mwaka oyega onye amagacho agendrete gawika koera wiko mutenyo kianda kawo kwana asomo yega bugosira ebyombe ao naboigo abana inchi kurwa sensemu ya nyagokiani egotoka se ward ya Itibo ebunge ya North Mogirango nigo boigo Jerusha aigereire serikali igoro yobwagachibwe para ya Tombe Hisinta Gitaru na gote una nechiko era bwangoiga muri kito Steven Nyarikino arenga somo igoyo robot ro ya senchele gwikira Nase skuru ya sekondari ya Muraya Nyagokiani yogotoke ward ya Itibo bunge ya North Mogirango ya Nyamira asomo yega horawa no muraibo basubati Nyamira moske Jerusha Momanyi aiga Jerusha Momanyi ogendera kwegera serikali irabisi yo moske William Ruto Kao kwane kerekyo Jerusha ni gatebirenge University ya Nyamira yogendete kwa gacho asensemo ya Kiabonyoru nyore magacho tagoche ko batayari asomoti nyokianda ni gabarokiwa baria barangiriti goche University ya Kisii achekoretwa goche University ya Nyamira umutinyo 12 University ya Oteyo yadake kwa soteka wala ya tweak tuwale kama minister they are trying their best. Ini tidak kira bagaimana itu apa? Orang yang punya rekan, orang yang dah diringai kira kebuat bahas lain. Jika mana ada admitted, bagaimana kisah university? Kalau jauh kau mungkin aku nak kawin apa jadi tempat itu biar mana ada yang ada bota. So we are very sure that our university is going to work. Walaupun ada orang Au kwane kerekyo ni goboigo Jerusha kwane irenga ara ye bunge ya North Mogirango yuira chiko bwatania nsemo ya Tombe goche Sinta goche Gitaru neche kongea na gotebanga nerebiya abantu batige gochicheria gotumeka hepare yu hasekorengana na era tebirenga nechiko bekwerami yebara goruma ya Tombe etirengende Idita echosa kaya Gitaru Ina wale watu wanere yai. Ina mochumbe ngoikaanza parliament yenene. Leka hapo wanere vino utatikatwa gila kasection kane akaanza kwa kasini. Lakini kama wanere vino tukukwana tukurangirana. Tukukwana twezi tukukwana ikapo toigwa. Ebarelia nyaga advertise nyaga gazette every day na wale kwa watu omotorio kwa najana kusainia ekiara bile process yaeli ikabandwa minto pale liko chake university mwalera ngo chake kwane kerekyo boigo Jerusha ni gamochiria abamereria bali babeire bagocheria serikali yomoske William Ruto nagotebanga ere kurwa ase serikali eyo ni ganyora magendero ao anemono asogosira chiema naboigo kwena nebinto muna marangeti gochia saba menyi Ona leo tukako tata mtu kuna kukulia maneno bangi hapo serikali nchika leo ya kuleta nchika na kwa hadi tena serikali lakini tuwaika mbele na ndio watu kwa tuwetele nyere tole kiswali tulikia kama vitu vya silaha unaona nani tena katika nchi na timu yao itatangilia ile tisukuru sasa ndani kwa tande na wale wale mepira na kwa ile timu from na kwa ile ki wale mtalipo nani Bosibo basorio bonebo mwaka 2027 nigo muraibo basubati ase county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi agenderere kwegera serikali arabisi na kweranga kati ya magendera nyara ko baga kwegwa na ali anyorre kurwa ase serikali yo moske William Ruto kurwa ase skuru yaba mura ya Nyagokiani yogotoka ase ward ya Itibo ase bunge ya North Mogirango me county ya Nyamira ngo reporter ya Soko TV Ridha Nyariki Steven Embonde